China le India hian kilometer sangli somnga paruka thui border kan neya inti boina omjeu zeu renga tlema lian deuh te chu sangka jako sumruk pahnia kan lo in deuh to a sangka jako sumruk pasaria chola incident sikima lo om to a khami khan China sipei zali anthi a India sipei somli anthi bok ani China hi an in hnuk dok zo ka sangka jako sumriat pasaria sumdorong chu valley a kan inti boi le a Maseti sen chuak lovin China zoki an in hnuk dok le ani kumsom kal ta chung khan square kilometer sang ni China hian India ram hi alo chu sak to a China tactic ber chu andam ria an berampu te hi India ram lama thonin beramte an tlatira ti chun China berampu ten beraman han tlatir wang nuwa chuan an han thli thlai le vela India ram lama tanga eng ma reaction le norlet na a om lo chuan khalai beraman tlatir na hmuna khan China sipei te chuan an duty post an sakmiat mai zelani hetianga tlem an lo tol hian India ram tam tak kumsom chung khan an lo chu sak to ani India hian sangka jako sum sari palia khan nuclear bomb hi lo test to a chuan sangka jako sum ko paria ta test le in kha chu khovelin an dem le ani kha India hi ram rang nuclear power an in rem siam na nuclear proliferation treaty a hian a sign ve du lawa hei wang hian a nuclear power nei za asoi po hi ramdang ho chuan a official lo ni in an soyani China po hian sangka jako sumruk palia tang khan voi tam tak nuclear weapon hi lo test ve to a sangka jako sumruk pasaria khan hydrogen bomb test le in sangka jako sum ko paruk thleng kha nuclear test hi local puya ti chuan chu min huwa nuclear test chu ti to lo turin comprehensive test ban treaty CTBT chu alo sign ve ta ani Tula hian India le China inkar boruak chu so sang le a ramria indo mai theidin huna kan ding rengani lo indo ta po ni ila engthil nge lo thleng theiang ti ilo thliran India hian army mountain division tam tak hi China haulo ma chon tur hian ramria ada fur hloma China nen hian lo indo ta po ni ila China ram chunga Indian army te hi entirnan nathula pass Sikkim vela tangten luan tumanga ani lo pon mundang Uttarakhand Lipulech le Himachalami Sipkila vela tangten Tibet China opsia luan tumanga China border tam taka Indian sipaiten munang khuaranga chutiang bok in China chuan an ti anga silaya inka na po athleng rengang China emo India zok emo hian nuclear ral thom pui man masak chu du lovin semi nuclear missile vel hian an inka panga China hian India kho pui Delhi emo Chandigarh emo a eng kho pui ber poi rong ka fu palta se India hian phubalak nan retaliation na a missile nei that agni series ho chu nuclear warhead ne na kap chuak ve anga voi khata zarwal ka chu thaina technology hi India hian anei ani chutianga ti ni chuan China po chuan a missile nei that Dongfeng series ho chu nuclear warhead ne na rong kap ve anga rampan hi chong kan chet pha le don ani hetianga nuclear war om hian environment hian a tur le a mun thuma thena mun khat ozone chu a chengal vek bok anga ti chuan nuclear winter chu kar kha chungin alo thlengal bok don ani nuclear winter hi nuclear bomb pu khu in van lam chu a khu veka chu chuan ni salaya lo lu tur chu a dal tlata chu chuan leilam chu ti thim khu panga ti chuan leilam chu ti vot hle bok don ani borok thalo tam tak le radio zoom jam nen covid-19 rileng nen leya mi ring cheng hi kan man vek po a lo om don ani kan mang vek lo ani pung kan tur hle don ani ram zong chuan India le China chunga nuclear an manawang chuan an dem sup anga an thim hrim hle bokang ram dang nen in sum don ton na te chuan ti topanga na samang khengin kan economy tla chedon ani hemi hi rengin ram zong nuclear ral thom nei te hian atul top lawa chuan an nuclear ral thom te hi man mai an du lawa khovel puma ngong nat dan tur an relok vek ani si halpo ko to pa chuan atang thin an ti ang dewin ram zong nuclear nei te hian ram dang vaunan utok tur vonin am vong tha hlur hlom ani